यूनियन मिनिस्टर अहुम ngasi इम्फाल दा थुंगलरे मियामना बैंक ता पैसा डिपोजिट तौबा लापदा चाउन खुदोंग चादबा मायुकनाख्रे अमदी सेल की अवातसिन येंगलगा हयेंग गुवाहाटी अमसुंग कोलकातादगी चामा चप्पी अमदी लिसिंग अनि चप्पी पुरकलगनि हाइना चीफ सेक्रेटरी ओनबा किशोरना फोंदोखरे खुरुमजरी मियंग ताबी पुना पुताराम ओक्तरी पाउसिंग सनोंना पिजरी यूनियन मिनिस्टर अहुम नुमित निनी की खोंगचत्ता ngasi इम्फाल दा थुंगलखरे ngasi इम्फाल दा थुंगलखरबा यूनियन मिनिस्टर सिंह अदुदी यूनियन विमेन एम्पावरमेंट एंड चिल्ड्रन गे मिनिस्टर मनका गांधी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह अमसुंग यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नदानी डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता नुपी पुलिस स्टेशन लिंखतकदबनी करिगुंबा लिंखत्रबदी लिंखतहन्नबा स्टेट गवर्नमेंट अकनबा पाउताक पीगनी हाइना यूनियन विमेन एम्पावरमेंट एंड चिल्ड्रन की मिनिस्टर मनका गांधी ना फोंदोखरे वाफम असी बीजेपी नवरिया पाखंग लाकपा मंडल ना सिंधुना मालोम बाजार पांथोखिबा नोंगमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ता महाकना फोंदोखिबनी थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट एच प्रेमानंदा एम हेमंता स्टेट विजन डॉक्यूमेंट की कन्वेनर डॉक्टर आर के रंजन अमदी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट एन सुमति बला सरुक याकी यूनियन मिनिस्टर मनका गांधी ना सेंटर ना इंडिया की नुपी अमसुंग अंगांग सिंगिदमक अखन्नबा स्कीम कया सेमदुना पाइखटली नुपी सिंगना थेंगनरिबा खुदोंचादबसिंग हंथाहन्नबा पुलिस स्टेशन खुदिंगमक्ता चादा 53 नुपी ओइहन्नबा थौरांग पाइखटपगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता नुपी पुलिस स्टेशन लिंखतनबा खंगनख्रे खुंगम खुदिंगमक्ता महिला पुलिस वॉलंटियर सेमनबा थौरांग पाइखटले आंगनवाड़ी सेंटर सिंग मथौं निंगथिना पांथोक्तबा अमदी असोइबा लैबा थेंगनरबदी महाकी ईमेल दा पाउ फाउबिरउ खुदक्ता एक्शन लौगनी स्टेप अप की मखादा नुपी सिंह लाइरिक हैहन्नबा एनजीओ खुदिंगमक्ता लुपा लाख 50 काइथोक्तुना पीखी कानाबसिंग असी मियाम यहोनबा ngamdrabadi कनागी मरालनो हाइबा मियामना लेपकदबनी करिगुंबा स्टेटना मियामगी वाकत निंगथिना ताद्रबदी हक्थेंगना मिनिस्ट्री दा पाउ पीबीयू मियामगी दमक लोखसम थोपा थबक चपचाना लौखतकनी हाइखी इस साल मैं 70,000 आंगनवाड़ी केंद्र बना रही। तो अगर मणिपुर को कोई जरूरत है जहां आंगनवाड़ी नहीं बनी है, आप खुशी से मुझे बताएं। दूसरा, हम लोग कोशिश करते हैं कि आंगनवाड़ी बहुत शिकायत करते थे कि तनख्वाह लेने में उनको रिश्वत देना पड़ता है। अब आंगनवाड़ियों को अगले साल से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा, यानी कि डीबीटी सीधा उनके बैंक में ये पैसा जाएगा। सेंटर ना स्टेट असिगी लौमी सिगिदमक सेंटर ना खुदोंचाबा कया पीरबसु स्टेट गवर्नमेंट ना लाना सिजिनबदगी लौमी सिंह ताखतपा पुंसी महिंग अमदा लैबा ngamdri हाइना यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह ना फोंदोखरे इरोइसेमदा लैबा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दा रीजनल एग्री फेयर हौदोकपगी थौरमदा यूनियन मिनिस्टर ना वाफम असी फोंदोखिबनी थौरम अदुदा यूनिवर्सिटी असिगी चांसलर आरवी सिंह वाइस चांसलर एन प्रेमजीत सरुक याकी यूनिवर्सिटी असिना पुथोकपा फौ मखल अमा हौदोकपगा लोइनना यूनिवर्सिटी असिगी इंग्लिशिंग अनि तरानिथोय तराहुमदगी मनासिंग महैरोइसिंग दा यंथोकी यूनियन मिनिस्टर ना यूनिवर्सिटी असिगी ऑडिटोरियम अमसुंग पीजी हॉस्टल संगाकी राधा मोहन मियामगी ताकत थौरांगी स्कीम सिंग चटनाहनबा हाइबसी स्टेट गवर्नमेंट की थौदांगनी सेंटर ना अवांग नोंपोक स्टेट सिंगबु ताकत हन्नबा अहेनबा खुदोंचाबा पीरिबनी एग्रीकल्चर कॉलेज लिंखतपा खक्तना सेल थुम अमसुंग पोथोक हेंगतहनबा ngamloi वोकेशनल ट्रेनिंग तौबगी हेना तंगाई फदब ले हाइखी हम मणिपुर के अंदर आज हम घोषणा करते हैं कि समेकित मधुमक्खी पालन एवं विकास केंद्र की स्थापना की जाए। मणिपुर को विश्वविद्यालय के माध्यम से यदि करना है तो 31 दिसंबर के पहले केंद्र प्रारंभ हो जाएगा क्या, शिलान्यास हो जाएगा क्या, या कहीं ऑफिस बना बनाया मिल जाए तो उसमें शुरू करेंगे क्या, तो फिर उसकी तरक्की कैसे होगी। प्रोग्राम का इसी प्रकार से क्रियान्वयन नहीं होगा तो किसान के हालत में सुधार नहीं होगा। और इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो नरेंद्र भाई मोदी के सपनों
Chahi tara mangai state asida Congress na lengak pa haitabana hiram khuding magta sothare haina Union Health Minister Jagat Prasad Nadana phongdokre. BJP Imphal Central District na sinduna yumnam lekai lairembi lampakta pangthokiba BJP ki political conference ta Union Minister na wafam asi phongdoklambani. Thoram aduda BJP Manipur ki in charge Prahlad Patel, State President KSS Bhavananda, MLA TH Biswajit, Han MLA Oiramba N Biren, BJP State Secretary in charge Imphal Central District Premananda, Imphal Central District ki President CH Umakantasu saruyaki. Minister Jagat Prakash na Manipur ki Congress government asi senja thumja henman bana state asi ki chawkhat lamjel da maning halle haina maral siki. BJP ne state asi da government pairabadi mangjil thaba state ama oihangani haiki. तो उस देश के लोगों को भी पता नहीं चलता था कि भारत का प्रधानमंत्री आया है। यह 28 साल पहले की वोट का कितना महत्व होता है, सही नेता का कितना अर्थ होता है, इसको समझना चाहिए। 2.5 साल में यही देश जो घुटने टेके हुए था आज उछाल मारता हुआ देश के अग्रज राज्यों में आकर के खड़ा हो गया है 2.5 साल के अंदर। यह हमको समझना है। आपने डायरेक्टर रिम्स के लिए फुल फ्लेजेड डायरेक्टर मांगा है। हमने उसका इंटरव्यू की डेट घोषित कर दी है और जल्दी इंटरव्यू करके वो भी हम लगाएंगे, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। State President Bhavanandana Center na senpham kaya thadarakhlabasu state government na lengakpa haitabana arembada taduna leire haiki. मैंने थम्बी रखना अवो पुरबदर से पजामिया मैं मांगे तिंगी बा कोई वोटर्स है बता रहे मैं आपसे तो फोटो था रखा मैंने से अवो मुझे पूरी रखतोरी बनी अगर करीब तो लाभ थी तो ना तक हम तो हन्ना कांग्रेस है ना सरकार से पहन लिए तारगती मणिपुर में हुए भी लाए मणिपुर में लेबल लाए हुआ है तारे तो इसों में सोई तो सावनी अगर इन्हें मैं आप बजाने में राइचरी किसी लाइजु सावरबनी योबिसे सावरबनी अदुना कांग्रेस आई मतम लोइरे खंबीरगा बीजेपी दा अहोंबगी याथन दु बिबिरगा अनोब सरकार मा बीजेपी न पालन बाने म्याम दा अपील तौजरी हानगी चमगा चत्पी अमदी लिसिंग अमा चत्पी चतनररोय हाइकिबदगी मसा मसादा हाना थमजिनरंबा लुपा चमगा अमदी लिसिंग अमा चत्पी ngasi बैंक कयादा मियोय कयाना डिपोजिट तौबा लाखनख्रे अंगनबा अयुक्तगी हौना बैंक ममांगदा लेप्तुना लेनखी बैंक सिंगदा पैसा डिपोजिट तौबा लाखपा अदुदा मी यामनबदगी लाखलिबा मियोय सिंगदा चाउना खुदोंग चादबा मायोकनख्रे पैसा डिपोजिट तौबा लाखलिबा मियोय सिंगदा बैंक की मरी लेनबा सिंगना पैसा कयाम यामना डिपोजिट तौबा याबगे हाइबा चप चाना खंगहनदबा यावबदगी लाखलिबा मियामना अमुक्का हेना अवाबा मा ओइखी डिपोजिट तौबा लाखपा मतमदा बैंक अकाउंट हांगलिबा मसा यावगद्रा यावरोइद्रा हाइबसु निंगथीना खंगदबना डिपोजिट तौबा चंगलुरगा मसा नत्रगदी यादे हाइरकपा यावबदगी मियोय कयादि असाव पोकनाखी हाइदि हौजिक फावबगी ओइना बैंकता ngasiगी ओइना पैसा कया यामना डिपोजिट तौरखरबगे हाइबा मरी लेनबा ऑथोरिटी दगी फोंदोरक्त्री अमरोमदा मियामना लाना खन्नदुना पोट लेबदा तमंगा चत्पी अमदि लिसिंग अमा चत्पी पोट योलिबा सिंगना लौ हाइबा यादबा कया यावरे चतनररोय हाइकिबा तमंगा अमदि लिसिंग अमा चत्पी असि डिसेंबर की तांग 30 फावगी मनुंगदा बैंकता डिपोजिट तौदुना ओंथोकनबगी मतम पीरि हाइबसि खंगनदबगुम तौरी मसिना मरम ओइदुना ngasisu इम्फाल सिटी मनुंगदा लेबा दुकान कया थोंग हांगनखिदे लुपा चमंगा चत्पी अमसुंग लिसिंग चत्पी चतनररोय लाउथोकिबा असिना मियामना मिपाइबा पोकपिगनु हौजिक खुदकी ओइना मियामना खुदोंग चादबा अमा मायोकनरिबा सि येंगलगा हायेंग गुवाहाटी अमसुंग कोलकातादगी लुपा चामा चत्पी अमसुंग लिसिंग अनि चत्पी नोटसिंग पुरकलगनि हाइना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ओनबा किशोरना फोंदोखरे ऑल सेक्रेटरिएट की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा चीफ सेक्रेटरी ना अनौबा लुपा चमंगा चत्पी नोट की ओइनदी मतम खरा थिंथाखिगनी हायेंगदगी महौसागोम यूबीआई एटीएम बुथिंग हांगबा हौरगनी एसबीआई की ओइनदी हायेंगमक हांगबा खुयौनखिगनी मईगी प्रीपेड रिचार्ज तौनबगी दमकसु हायेंग लुपा चमंगा चत्पी अमसुंग लिसिंग चत्पीना निमिदांग पुंग 9 फावबा कक्पा यागनी मियामना सेल मांगलगद्रा हाइना मिपाइबा अमा लेरिबसि थोइना मिपाइनिंगाई लेते हाइकी ngasi paugi mifam aduda finance commissioner SBI UBI amadi finance department ki makok thongba official sing ju saruk yakhi अदरगा लिसिंग की कनो थमबसी याद्रबनीना हौजिकसी अनो एटीएम से याद्रisi लुपा 100 चत्पी नतो लुपा 50 चत्पी से थमगदबनी अदो यूबीआई की ब्रांच की लेबा
ATM सिंगी मखोई हयेंग सी पैसा sufficient oina lupa yankai amasung chama se thamaga mayamgi ATM gi requirement se meet tongna bakan na honari na koi assistant general manager na hai adubu SBI gi site gi di makoi gi currency se lupa chama gi kano se adequate stock se laitabni na koi ATM se hayeng hangwa ngamoi haibagi adugumba makoi na mai tong phongdoi ayam de koi na haijening badi masida yamna panicky oiba yam kana tawbugi thudong darkar laite yamna tamna tawga hojiki bank sing da laiba siguma difficulty sing currency ki no se laita base gradually koi replenish ta hondana Guwahati dagi Kolkata di puraktuna koi award pasing si koi mekakani aduga is just a transition period state government is site ki di mari lainaba authority sing Bharat Sarkar gi osu RBI gi osu koi coordination kana tawjari border town morejasu UBI SBI UCO Axis Bank singda customer singna masa masa gi account ta lupa samanga chati amasung lising tapi thamjinna bu hotna bada angakpa phangna chinre bank ki office matam hawdringai dagi miyamna queue sangna lepna bana lambi da chathok chasin tawbada khudong ta da fawba thoki UCO Bank ta lupa lising mari onthokna bagi khudong ta ba pi ki adubu sel yamna leitabadagi customer khudingmak ningba thunghan ki badi ngamkhide SBI amadi UBI Churachandpur branch tasu customer sing namasa gi sel thamjina bu hotna bada bank sing krik inaki Laibaki atawba isu lakpa matamda nupi singna mangda thaduna changsillabasu nupi singda pigadaba khudong chaba singdi center da sarkar panliba BJP sarkar amasung state asida sarkar pairiba congress na mapung fana nupi singda yohanba ngamdri haina Sagolban Kendra da NPP gi candidate oigani hairibi party asigi women's front ki president G Saityabatina ngasi mahaki poster campaign hawdopagi thoramda haikre mangna makhata na haikibada third party oiriba NPP na lakadurba election da miyam na mai pakhalabadi nupi singda ahenba sakti piba yauna thabak phangdriba nahasing amadi differently able oiraba miyoi singda henna mai onsinduna makhoi gi yaifanaba thabak paikhatkani nupi singda ahenba sakti pigani haiki Babina Diagnostic Center ki Kuntrahomda Suba Foundation dega mari lenana Babina Diagnostic Center amadi amjuba punna khutsamnaduna Manipur Press Club ta numinini chupna chathagadaba lemna layeng bagi camp ama haukre Babina Diagnostic Center ki Deputy General Manager CH Kulesorna camp asina journalist singda sugar test liver test na singba makhal kaya gi test tawna bagi khudong taba piri haiki masagi nuwaidabudi yentona matam leitaba asinba mayam adu kuna khamjaruraga haitare koi khadang piba yaba mateng Babina gi site gi maruina blood sugar dagi liver function test hariba singa si koi sigi facility singa si ki masida koi bizabani Amjugi President Sam Jaina health camp asida journalist singda tawna kanaba piba ngamlagani phongdokhi adara publishing ma puramak amjugi leiraba bona fide membership hujik samri iga yankhai mukde aduna sina taba khogi nan working habedi ateti leiriba khogi mayam ku DTP tobiniba mesimen ek power problem changiba mission puram bu so lakpira ganda asi asumba pre medical health camp sida saru review ago pombi kunai si gi demakta kuna sinjabani Numinini chumna chathagadaba MMC accredited continuing medical education on scientific writing ngasi dagi Jenims ki auditorium da haukre Jenims Medical Education Unit Sinduna pangthokiba hawdokpagi thoramda Health Commissioner PK Singh Jenims ki Director Professor L Deben Medical Superintendent L Ranbir amadi Jenims ki Dean Professor W Gyaneswar maru oiba miyoi sing oina saruk yaki Jenims Medical Education Unit ki Coordinator Dr. Supriyana Scientific Writing Program asina medical profession da lairiba singi thabak wangkhathanbada chawna mateng oigani haiki Doctor Puthoknaba Honaba Haibase Jenimsi Yamna Maru Oire and Manipurgia Maru Oire Haina Kanjaraga Scientific Writing Gumbasi Akoi Medical Education Unit of Jenimsna Maru Oina Oi Haidan Kanjaraga Sinjabani Jenims ki Director Professor L Debena Medical Profession da lairiba sing henna awang bathak ta thabak tawba ngamnana ba hotna bada scientific writing gi thaudang chawi haiki koi scientific koi writing se masigi yam maru iba ama oirabanina promotion ka matamda haibadi assistant dagini associate dagini professor sumba koi ka basigi masigi sum darkar oiba koi paper si leitaba yadaba aduga maram asigi junatana koina mi mana research work tawre man iba mana khangulu posi koi society da atopa doctor singda
अतोप कलीगसिंगदसु मसी इंफॉर्मेशन से पीगदौबा सुमाय तौना मतंग मतंग मयाम से तौरगदी हाइदना मसी कानगनी है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट थबक तौरगा रिटायर तौरबा मतुंगदा मणिपुर गवर्नमेंट ओएसडी ओइना थंबा लाइस्रम बिरेनबु ngasi मणिपुर खादियन विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओइना थबक पुनबा सरकार की हुकुम अमा थोरकबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi नुमिदांग मणिपुर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की कर्मचारी सिंगना ngasi दगी बोर्ड असिगी थबक थौरम लेपगी खोंजंग चंगसिनख्रे बोर्ड असिगी एम्प्लॉई अमना फोंदोरकदा कदिगुंबा सरकारना अथुब मतमदा बोर्ड असिदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओइना थबक पुनबा लाइस्रम बिरेनबु खुदक्ता लौथोक्त्रबदी हौजी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पाइखटलिबसी बोर्ड असिगी मियोइसिंगना लेपलगनी लाइस्रम बिरेन हाइरिबा मियोय असि थबक्तगी पोथाख्रबा मिसकनी महाकु करमना बोर्ड असिगी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओइना हाबलकलिबनो थवोंग असि यानिंगदे हाइना पेंदबो वाफमसिंग फोंदोखी कॉन्ट्रैक्टर था तरुक की गवर्नमेंट सांगदोक लेबो मिसी होजे अमोना खादी बोर्ड तसियो ओइना थाबरि पसे खय यानिंगदे बसिना मरम मोरगा खय होजे स्टाफ मयाम पुन्ना अखोई धराना तो पीएमजीपी है प्रोग्राम पाइखली मसी खुदक्तगी लेप्चरगनी है अखोई अकनब फ्रेम लेजरी मयांग इम्फाल केंद्र अमदी हियांगलम केंद्र की लोनबा अरोंग अमदी हियांगलम की इम्फाल तुरेल की मथक्ता साबा थोंग अहाइबिदगी तासिनखिबा ममा मचा कलमलगा नुपी मचा अमा थीबा खंगद्रे हौजिक फावबा थीबा खंगदना लेरिबा नुपी मचा असिगी ममिंग लुक्राम राजेश्वरी चही 12 अपोपा राजेन मचा कवी अरोंग दगिनी ngasi lukram kebi kaubi nupi amagi chahi ahum khakta ngairibi macha nupi lukram inung nganbi thongdagi taki khudakta mama su isingda chongthaduna macha kannabu hotnaki adubu iroiba haitabadagi mama macha animak iraknagadawdagi lukram rajesorina mama macha bu kalamlaga mahak thiba khangkidabani hairi thong asi matam kayagi mamangdagi semjinbidabadagi phibam phattabana lanthok lansinda tauna khudong thiningai oiduna leiribani ममांगदा हौजिक एजुकेशन मिनिस्टर ओरिबा डॉक्टर के.एच. रतन सेमजिनगनी हाइना थाजबा पिरमलगा ngasi फावबा सेंबिदना लाकपनी हाइना खुंजासिंगना पेंदबा फोंदोकनारकली इसिंगदा लुखरबी राजेश्वरी थीबगी थबक कन्ना चथरी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ना सिंधुना यूनियन असिगी नेशनल जनरल सेक्रेटरी अंजेलिका अरिबंबु इम्फाल एयरपोर्ट तगी हराव तरामना ओखरे तुंगदा कांग्रेस भवन दगी कोंथौजम फावबा गाड़ी मचा सिंगी ओइबा रैली अमा चथि यूनियन की प्रेसिडेंट बंकिम चंद्रना NSUI असि भारत ख्वाइदगी चावबा महैरोय सिंगी बॉडी अमा ओइरबसु महैरोय सिंगना यूनियन असिगा मरी समजिनबा ngamdabagum लेरी महैरोय सिंगी करी चावखत थौरांग सिंग लखतपा याबगे हाइबगी पांदमदा ngasiगी रैली असि पांगथोकपनि हाइखि मईगी प्रीपेड की रिचार्ज कक्पदा हयेंग नुमिदांगी पुंग 9 फावबा लुपा 500 चत्ती अमदी लुपा 1,000 चत्ती पुरकपा मतमदा MSPDCL गी काउंटर सिंगना लौसिनगनी कनागुमा खराना हाना रिचार्ज कक्पदा लुपा 500 चत्ती अमदी 1,000 चत्ती लौखिदबा यावबदु भापताना हौदबदगिनी चटनररोय हाइना लाउथोख्रबा लुपा 500 अमदी 1,000 चत्ती मियामना हयेंग फावबगी मनुंगदा मईगी प्रीपेड की रिचार्ज कक्पदा सिजनबा यागनी हाइना MSPDCL गी माइकैदगी खंगलकली मरक सनाते में ब्रेक मतंग लग्जरी हक्चांगी लेबर सोलकपदगी पुजु सेंगतबा हक्चांग चोथरबा तुंबा चाबा यारक्तबा खोंग हांगा नुंगारक्तबा सिंगिदमक अमत्त नायब उपायदि जॉलिड सायर अमसुंग जॉलिड कैप्सूल चंग निसनबियो लाकलिबा नवेंबर की तांग 12 नोंमाइसिंग नुमित की अयुक पुंग 9 ताबदगी होराइजन हॉस्पिटल पोरमपाट जेनिम्स गेट असिना स्पेशल फ्री आई केम अमा पांगथुक सगनी पुंगनमकना मतम चाना लिंगबिरक्तुना मितका मरी लेनबा पुनमक तानबियु एडवांस रजिस्ट्रेशन हांगजरी Beneath 100 meters from the earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Sunshine Tutorial Center, Wangkai Kaichel Asangbi, admission open. Revision course BOSM 2016 from 5th December and new foundation course BOSM 2017 and 18 from 14th December. Our faculty members are ex-head examiners and many renowned resource persons. Come and join. For detail, please visit the office of the Sunshine Tutorial Center from 4:30 to 7:30 p.m. ब्रेक के मतुंग ताराम नमो ऑक्सरी
Jiribam amasung Sadar Hillspu mapung phaba Revenue District lauthoktabagi mayokta National Highway da sathariba economic blockade na miyamda wahaliba si Governor na mityang sangbinaba Janata Dal United Manipur gi President Tombina Pukning Singsili Bapuparada leba party office ta pangthokpa paugi mifam amada Tombina Jiribam amasung Sadar Hills ki miyamna taliba dabi asi maram chaba matam kuinadagi talaklaba dimani Makoy dabi pidrabasu waba piragasu adumak waba oigadabana adumak pithokraga wabana hena faragani hiram sida governor na Imphal da lakliba union minister singda pau tambiduna waroisinama puraknaba hotnabiu amaromda handak lupa chamanga amasung lising chapi chana hankidaba asi JDU na taramna wo ihaki मियामगी यंगबिरगा प्रजा मियामगी खनबिरगा नेशनल हाईवे ब्लॉकेट से अच्छी स्टेट से बीजेपी नसु सेंटर दा मसीगी मतेंग लौनब होनबियो अदुगी स्टेट गवर्नमेंट नसु लाइबा कोई यूनियन मिनिस्टर अहुम सिदसु सेंटर दा योहरकांदा लेरिबा कोई इकोनॉमिक ब्लॉकेज सॉल्यूशन मतेंग पांगनबा मदुमसु हाइबियो हाइबसे जनता दल यूनाइटेड की माइकेदगी थमजरी Manipur Sarkar na graduate oja lising amasatret marfu hundebu downgrade tawkibagi mayokta All Manipur Elementary School Teachers Association na Khuyatong Pukri Maningda Tatharakibba wakat mifam ngasi ka thana nimitara mangani sukre Association gi General Secretary Santi Kumar na Sarkar na lawkiba firep asi handokpiyu haiki The Minister Amadi Education Minister na oja masing kaya siragan tada oja gi te kaya nam lekha tahalaga oja gi toropi kaya sangla pi lega tada अकोई थबक सोल्यूशन बिगदोनो अदुना अकोइना वारबा वजामयाम सिंगना मसी असिंग लैगिद्रबो जाजगी दम अकोई कंडोलेंस मीटिंग पांगथोक्तरी Makhuragi machanupigi ming sizinaduna nupa nahada fonda karan tarui haiba thangmaiban sinam lekai dagi maung naha ama naharo laisemba club thangmaiban sinam lekai na faraba matungda makhatana tawhandana ba khanghalaba matungda imung manungda khusinakre Laisemba club ta pangthokiba pangmi singa unabada thogdok asida Chennai hairibi nupi aduna Priti kaubi nupi macha amagi ming sizinaduna nupa nahada fonda ka henjinba wari saba yaukre madugidamakta lale haizaki Laisemba club ki President Pratapna asiguma thabak asi matungda amuk hana tawdanaba khanghalaba matungda imung manungda khuchinnakre haiki Manipur Sarkar na chingi mafam singda problem thokhan naba khotna biganu tampakta leba miyoi singbuna thabak haplaga chingmi singidi kari su tawgidana lebagi matam natre haina ADC Senapati gi hanagi chairman RS Henry na ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pangmi singa unabada phongdokre mahang makhatan haikibada English singani tarama thoida primary teachers oina appoint tawbikiba adu Manipur da District Council Act 1971 section 29 clause 3 gi matungina hapkibani maduda matamadugi Tribal Development Minister Pungjathang Tonsingna ayaba pikibani power piraga thabak paikhatpa yaroi haiba asi tribal singi hakpu singnabani Teachers Parents Association na taliba dabi maram chai hauzik fawba oza chama kuntra tarupu regular tahandaba amasung tolo pidaba silaibak thibani makoigi punsida phatanungda thoklabadi madigi daita sarkar na pugadabani athuba matamda makoigi dabi pithoktrabadi achawu irang thoklakpa yai haiki hauzik fawba oza chama kuntra torogi regular tahandaba amasung tolo pidaba asi marebak yamna thibani makoigi punsida phattaba thoklabadi government dai pugdabani amasung makoigi dabi asi pidrabadi all 6 district council achawa ihau kaya chachingani At that school gi employees singa phangpham thokpa ROP Lisingani taragi pe November taramanga phawpagi manungda pithoktrabadi lakadruba mikhal asida Government asida cooperation pidaba loinana mikhal gi duty laudaba haina All Manipur Adet School Coordinating Committee na warep laure hairi Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada committee asigi President L Sundar Maitaina Manipur gi apunba Adet School tatruk supna mari lei masigi apunba approved employee lising ama chatret nifumapan asina chawrakna employee lising mangarom yenaduna angang singbu kathokpa loinana takpi tambi bagi thabak tatharakpani mamangi pay revision singda Adet School employee singda athingba ma yaudana revise pay laudana laklaga taruk suba pay di hauzik phawba pibidri government ki employee khudingmaki taruk suba pay phangnakre employee singbu chap manaba mityeng yengduna November 15 phawgi manungda chap manaba thaki pay pithokpiu
Amaromda aided school singi maraktagi school khara full fledged school onthokpirapa committee na nungaiba phawi adubu lanai interest manba mawongda chap manaba thakta lebi school sing asigi maraktagi school khara khak lokhatpagi mahutta one time policy oina aided school sing government ki full fledged school da onkhat hanbiyu haiki Teramatui State Assembly Chida, Hausi government Sida, support our non cooperation movement. Sanja Bagaluna, election duty in Simba, it is school give was asking them closing the Pirapa, Tabak Moment, I could lower have a Pamse, Masiam Kanaka, Apil Togeri. NSN IMNA Kuki Misam Mayam Hatkiba Kul Chahum Humpu Mutatuna Miyoi Lak Amaro Masagi Lamdagi Hongan Kiba Thaudok Justice Pirabamatung NSN IMG Warosin Purakadaban Haina Kuki Inpina Union Home Minister da Apongwa Memorandum Amana Taksili District Agriculture Bisnupur gi T Holland Singhana District Asida Lakpa Lomi Singi Takhat Thaurangi Kaitharakpa Kendra Amadi State Sarkar gi Senthang Pumnamak Maranai Oba Mawongda Sizinaduna Leide Maramaduna Tha Asigi Tang Tarahumdoi Fawgi Manungda District Asidagi Mari Leinaba Singna Transfer Taudrabadi Bisnupur District Progressive Farmer Club Amadi Bharatiya Krishi Sanghana Bisnupur District ta Makhal Makha Kayagi Khongjang Changsinbata Natana Ban Tauragani Haina Bisnupur District Progressive Farmer Club ki Secretary N Jadhopna ngasi Manipur Press Club da pangthokpa pangmising unaba amada phongdokre Mangnam hatana phongdokibada T Holland na district asida thadarakpa RKVY scheme NFS mission namo amasung namsa scheme singda farm pond tauba water pump set agrilim insecticide amasung atayetay longmi singda thadarakpa polam amasung senpham sing mafam khangan khidre Masida Sunatana Atmagi Makada Lomi Singidamanta Paikatpa Training Demonstration Group of Farmers Singda Pigadaba Incentive Seed Money Bisnupur Block Number Block Amadi Moirang Block Singda Pigadaba Senpham Lupali Sing Tara Tara Lomi Singda Pibidre Maramaduna Mahaki Mathakta Sarkarna Atuba Matamda Midyang Sangbiyu Haina Phongdokki Desam ki President Moirang Them Angam Bayawna Thaumi Police na Fajillaga Tamthina Purakpagi Mayokta ngasisu Mahairu Singna Khongjang Changsinki Kurai Salang Thongda Leiba Success School Pangai Hautal da Leiba 100 Flower Higher Secondary School RK Sanatombi Memorial Vidyalaya amasung SB Gatewell School gi Mahairu Singna Human Chain Semduna Khongjang Changsinki Kanan Devi Memorial School Wangoi Higher Secondary School Bright Career School amasung Nirmala Rani High School gi Mahairu Singna wakat mifam sathaki Thawal District ki oina Little Star Higher Secondary School amasung Paradise School gi Mahairu Singna Human Chain Semki Maraleba Police Personnel gi mathakta ain gi oiba chaptaba thabak lokhatuna terakpi haina demand tawri School Management Committee ki Chairman na committee ki mifam kaudana Jiribam Sorok Ating bi Adet High School gi staff taret hapsilambagi mayokta lekai gi club amadi miyam na school tingbagi khongjang changsilambadu Mahairu Singi yenglaga November 13 dagi hangdoklagani adubu miyam na changsiliba khongjang di handokloi haina Panjel Club ki Assistant Secretary Khundrak Mam Sasikanta Mangang na phongdokre Ngarang School Management Committee ki Chairman na thabak hapada Chief Minister gi maming sijana kide haina chengdokhiba aranbani Chairman na Chief Minister gi maming pallaga haikibagi recording lei lekai amadi club na tawribasi school asibu hena fananaba tawkhatnabani haiki Isagi mobile sida lei masida miyamna mobile gi adum tabiu aduga adum thugani masida tujona yana ningai lei koina pamjabadi school chibu makum thaba high school ama oibadini koina pamjari se maramadana Sadra Singhu dasu aji school thongwe mamadam sida yamna dungchada thoi maramana sadra singhi awabasi yengbire haraga atona hayeng habini lagiba mandi thawaba numi tangdang rida koi school hangche gani adugo koi khunggelbi adu maka takati marami dana wama project ri koi maka aba democratic koi ba khungel chani gani Union Minister of State Vijay Goyal na YTB Local da Sports University sabada kutmali security ki minyang da akai belai maramaduna atopa mafam da yengan haiba wafam yaning da phongdoktuna United Organization Kaksing na sinduna miyam gyoba khongchat ama Kaksing lamkhai dagi chatkre YTB Local fawba chatnanaba hotnabada police na Kaksing khultaba ching yoromdai da thakhi police amadi miyam gi marakta mukna rakpadagi police na tiar sel kapa amadi miyam na nung thana rakpadagi nupi ama soktuna laikanakre police na tangkhairaba matungda Kaksing lamkhai da miyam gi mifam ama pangsoktuna makhatana akanba khongjang ama changsinnaba warep laukre Thawal District ki yamlaba miyam amanasu Wangjing Kondompokpi dagi Slopeland Public School fawba Union Minister na YTV Local da Sports University sabra yare haina phongdok lamba wafam yaningda phongdoktuna khongchat lama chatki
Slopeland Public Ground da miyamgi mifam ama pangthoktuna National Sports University Thawal District tagi atopa mafam da hongdokhiba yaroi haina warep lauki. National Sports University Demand Committee Thawal District na singibo khongset aduna Sports University da politics tawbiganu Union Minister amasung State BJP gi luchingba chawbagi wangang yaningde haiba play card sing sizinaki. Wangjing lomdagi lakpa miyam na Slopeland hendoktuna khongset adu yaithibi local tana chatnaba hotnabada police na thingki. Maduda nakalanigi marakta buknaba thorakpadagi National Highway da pung anirom tathok tasinda apanba oiki. Tungda kha langthabal fawba miyam na khongset adu chatlaba matung miyam gi oiba mifam phamki. Demand Committee gi President Subhasna yaithibi local da University Stanaba Center amadi state anigi marakta ayamba thabak loisilaba matung Union Minister of State Vijay Goyal laklaga mafam masida University saba yaroi haibasi yaningde mafam simakta University asi sabiyu haiki. Union Minister Minister Vijay Goyal lakpidamaga mafam asi kulli saba yaroi haina harambase Thawal District Praja Singbu Yan atamnana singna badong thoi marmaduna akoi mafam asida hariba yaithibi kuno wasida sports university se sungsoi soida sabigadani haibagi akoi khongchalama ngasi tilba miyam ima ibel simbaru pang khudimana Thawal District mo silaba singsina ngasi khongchal chajagani chapa matunda Amaronda Sora yaithibi local da Sports University sabi yare haina Sora gi miyam na wakan mifam chatkre. Sports University Manipur gi atopa mafam mamada sabiyu wafam asi matam kayagi mamangdagi government ta haizaraga lakpani lawfam mullaga Manipur government na maitai pangal na taba mafam da yengliba yenyaningde miyam na saba pamlabasu Manipur government ta tainabiyu Soragi miyam da tainaba yaba ngamloi hairi. Pripak na Inglising mga tamapan humudra mapan November tara nitoy dagi tahi kudingi lepta na pangthok na lakliba ataw pasingi ningsing numit mahausagong lakliba November tara nitoy ta pangthok ni Haidi Loop asigi Secretary in charge Publicity and Propaganda lebak ngakpa luang gitero lamana numit asida miyam na thawra masibu saruk yabiyu amadi lebaki ning tambagi damak lay khidraba athawba athawbi singi ningsing khubamda lay katpi bagaloina na yumthong kudingda numidang mayra katpiyu numit asida cinema hall singda film utpa bota premiere show utpa film release tawba sumang kumhai amadi atai makhal amatagi harau kumhai tawbiganu hairi November tarani thoi numit asina lakpada lebaki damak thawai katkhaba athawba athawbi singda ikai khumnaba utpagaloina na makhoi gi thawaina mapugi lekolda ingna chikna leiba oirasnu hairi Paugi marak thana tema break amuka hana lozari Ningol Chakobda Pengba Aton Chabi Hogdabro, Wabi Runu, Central Agricultural University in Sinba, North East Ki, Kwaidaki Chauba Agri Fiarda, Manipuri Indigenous Fish, Mapumari Paraba Pengba Amadingaton, Hangiragani. Tang Tara the Gate Tarani Toipauba. Mela Mapam, Central Agricultural University Iroishemba, Pengba Keji Tara the Keji Amagip, Naton Keji Manga the Keji Amagip. Putuk Chariba, S. Surchandra Pengba Farm, Hyangtang. Masi Awangnopoki Ahanba TMT Bars Industry ni. Industry asi 1993 ki December thada linkhat chekibani. Saiji TMT Bars asi German technology na sajabani. Saiji TMT Bars asi Awangnopoki ising sitka yamna chanai. Aikhoina yum sajabada TMT Bars asi sizinajai. Saiji TMT Bars sembat sagatpa khudingmak aikhoi gi marup ni. Pain relief ointment, Kwanaba, Oksikba, Tang Sikba, Puna, Lisingda, Sinabayarba, Lipsap, Dukna Putuksaba, Oza. Amuka hana taram na muoksari makhataba pauda. Youth Development Organization Kerauna Sinduna Lakadorba Mikhalda BJP ki mirep oigani hariba party asigi Minority Morcha gi Vice President Alhas Ayasuddin gi yumda ngarang numidang mifam pangthokuna mahakpu thagot pahaina warep nakre. Nahali singamay henbana saruk yakiba mifamaduda Alhas Ayasuddin na awonba kendra ama puraknaba amadi miyam gi yaifranaba mahakna mirep oina thorakpani haiki. BJP Manipur Pradesh Andro Mandal Mahila Morcha gi nongmagi oiba booth level worker conference ama changamdabi mamang thagol lauda pangthokre. Mifamaduda BJP Manipur Pradesh ki wangang loi Dr. Nimai Chan Luang changamdabi Gram Panchayat ki Pradhan Imran Khan
अपलिमेंट कमिटी अंड्रो केंद्र की प्रेसिडेंट एम फकरुद्दीन से सरुक याकी डॉक्टर निमाइचान लुवांगना केंद्र असि चाही कुंट्रा हेना ओपोजिशन दा लेरकपना कखत खोंथांगी लंबिदा चावना सोथरे हौजी केंद्र असिगी मिहुतना सेमगतलिबा खरा असिसु मरनाइगी येंगलगा मियोय खरा खकी खंदुना पाइखतले माइनॉरिटी मुस्लिम सिंगी खुदोंग ताबा कया मतपीरे हाइकी दिल्ली की ओखलादा ngasi इंडिया ऑर्गेनिक थौरम हौक्रे ऑर्गेनिक विजन एजेंसी न सिंधुना था असिगी तरानिथोय फावबा चथगदौरिबा थौरम असिदा मणिपुर गिसु एग्री अमदी हॉर्टिकल्चर की ऑर्गेनिक क्रॉप मखल तरेत पुथोकली मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी की सीईओ देवव्रतना स्टेट असिगी पुथोकलिबा ऑर्गेनिक क्रॉप सिंग मपान लमगी मियामदा हेना खंगहंदुना क्रॉप सिंग असिबु थारिबा लौंगी सिंगी हेना सेल थुंगी फिबम फगतनबा पांदमदा इंडिया ऑर्गेनिक असिदा सरुक याबनी हाइकी लंबा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस से पुथोगा इंटरनेशनल मार्केट का इंडिया की मनुंग खक नतना अतोप मपान की कंट्रीज सिंगदा अब्रोड ता एक्सपोर्ट तो वे आना पांदमदा अखोइना पुथोकु ngamnabagidamata aduga market tawriba kangbusindu unaraga makoiga wari sanaro matungda makoina leiye haiba ayaba du leiraba kanda ekoi farmer singda hena kanaba oinaba suksoi soidana hariba potching mangdanaba madugi lambi sembo oina ekoina organic india ina tungdaba biogas ekoina yaujabani ngasi numidang Imphal West ki Adakshya Yunam Ombi Dasumati ki Khongam me lekai de leba yumda ngasi numidang sakhang daba singna hand grenade ama thamlam le hairi Manipur Police ki bomb expert team ama laklaga soyangam yaudana lokhatre hairi kanana karigidamak bomb adu thamlam bano haiba khangbangamdri Langthabal Kendra ki manungda seliba Chandra Nadi Maril amadi Lila Khong Maril ngasi Langthabal Mantri Khong amadi Naurem lekai Gram Panchayat ki Pradhan Arambam Ingotombana lamdamadongi miyang baloinena sengdokre प्रधान इंगो तोंबना केंद्र सिगी मनुंग दलैबा लंगथबा लौकोल अमदी नावरेम लौकोल असि चेलिबा खोंग असि फुमजिनखिबना इसिंग चेनबा ngamdabadagi ising thumjinduna lau ubada awaba mamayoknari Manipur University Authority ne su khong asi sengdoknaba hotnabi haiki Bharat Vikas Parishad na sinba All India Patriotic Group Song and Folk Song Competition ki final da saruk yarunabagidamag Manipur dagi khangatlaba saisakpa sing asi Pune da thungkre competition asi November 12 amasung 16 da India gi state khudingmaktagi khangatlaba group 53 na athoya hen tanagani Healthy Mother amadi Baby Show Competition Imphal East ki oina November gi tang 13 da Imphal East ki Chief Medical Officer Imphal East Porompa ta pangthok lagani ngasi dagi tarani thoi phawba form thagani haina Chief Medical Officer Dr. KS Indra Singhana khangalakli Economic blockade kaukibadagi petrol fangdabana maram oiraga All Manipur School Students Transporters Association na hayengdagi service lab naba firep laure sarkar na petrol yen nabagi thawrang tawraklabadi makhatana service tawba hawgani angang singi final exam maya oiba maramna association na black tagi thaw handuna angam bathak ta hona duna lakpani adubu thaw gi mamal nongmagi mamal tangkhat kiba asina service tawba ngamlaktabadagi firep asi lobani masida angang singi mama mapa singna warok biganu hairi hauji sanabagi pau khangbigani Nasigi sana bagi pauda. Ekula Women's College Nambol na yumbu oidina N Surendra Singh Memorial Manipur University Inter College Weightlifting, Powerlifting, Men and Women amasung Face Physics Men Tournament College asigi indoor stadium da pangthokre. Tournament asida college tarama pandagi sanarosing na saruk yaki. Khangalaba sanarosing na mathang sahigi February 3 mapan fawa Punjab University Chandigarh da pangthokadoriba All India Inter College Championship da Manipur University gi mahut singani hairi Thau ground da chathariba tararak suba Jadonang Memorial Football Tournament ki ngasi sanakiba ayuki ahanba ground da SSYC na KCYC bu goal ani sinoda ani suba ground da RKYC na KDYC bu goal ani sinoda thoikre nungthil sanakiba ahanba ground da NYC amasung KMPYC goal amamam chanaduna draw chakre ani suba ground da PYC na RYC bu goal amasinoda maithiba pikre Pet mangagi nupa amadi nupi tennis sanaroi chamarom na saruk yaduna chathariba officer club Lamphel Pat ki tennis court Manipur Tennis Association na sinduna mari suba Nordic Open Long Tennis
टूर्नामेंट की ngasi sanakiba men's opens की singles ta Nagaland की Bilasit Khatena Manipur की Luching Lukrambo Mizoram की Larin Wamana Assam की Arunasu Watukur Manipur की Paithalin Kelvina Nagaland की Medaba Fomebu Manipur की N Premjitna Mizoram की Ramen Mawiabu Manipur की T Brozena Manipur की Rivaskarbu Mizoram की Lahamana Taunana Nagaland की Vitsi Jolibu Maithiba Piduna quarter final Sankre Men's doubles की साना की बात क्वार्टर फाइनल मैच था मणिपुर की कंगजाम्बा अमदी तोलेसोर की जुराना मणिपुर की बॉबी अमदी अबुंगो मचा की जुराबू मणिपुर की रंजित अमदी दिलीप की जुराना तोम्बा अमदी रंजित की जुराबू माइथिबा पीदना सेमीफाइनल संख्रे लेडीज ओपन्स की साना की बात मणिपुर की बर्तीना मणिपुर की रिया कैसाम्बू माइथिबा पीदना सेमीफाइनल संख्रे अमरोंदा मणिपुर की वाई अगुना मणिपुर की पूजाबू माइथिबा पीदना क्वार्टर फाइनल संख्रे मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन सिंधुना कुनमरी सुपर जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप नवेंबर 12 कुनमंगा फाउबा इंडोर स्टेडियम खुमल लंपाक्ता पांथोक्लगनी चैंपियनशिप असिदा तोंगान तोंगान स्टेट सिंगदगी फेंसर अमसुंग ऑफिशियल चार्टरेट लोमना सरुक यागनी हौजी स्टेट वुड मरीगी सानारुसिंग थुंगलबा हौरे चैंपियनशिप असी मपुंग फाना पांथोक्पा ngamnabgidamag नवेंबर 10 13 फाउबा बनना चिंगबा तौबिदनबा एसोसिएशन की माइकैदगी अपील तौरी मखाताबा सानबगी पाउ बोयाई निंगथौजमदगी अमुक खंगबिगनी ngasi sanabagi makhataba pauda state league football Taramatoi Shuba Manipur State League की अहानबा फेज की मैच सिंग लोशन खरबा मतुंगदा सेकेंड फेज नॉकआउट बेसिस की ngasi सानखिबा मैच दा लीग टेबल दा मंगा सुबा पोजीशन ताखिबा निसा थांगमैबलना मरी सुबा पोजीशन ताखिबा ममांग चाही की स्टेट लीग की रनर्स अप एफसी जालेन सदर हिल्स पु माइथिबा पिखरे All Manipur Football Association Sinduna Imphal gi Mapal Kangjibung Khummal Lampak Main Stadium Amadi Khummal Lampak Artificial Turf Ground da Khumukcham Ingwacha Singh Memorial Trust sponsor tawduna mamang thagi August ki tang 12 dagi state asigi masak narba team 12 na saruk yaduna chathariba sahi sigi 13 suba Manipur State League ki ngasi second phase knockout basis ki sanakhiba match da Nisha thangmai banna FC Jalen Center Hills pu goal ani amada maithiba piduna quarter final changkhre Nisha Thangmaibangi Mai Papugi Golani du David Casey Ngaitena match ki kuntare subamadi yankhai mari suba minute chanduna match asi Mai Pakibani Maiti Orba FC Jalen Sadar Hills ki amatangarba goal du Patrick Kamaina match ki taranipal suba minute sanki match asi da FC Jalen Sadar Hills ki sanaroi Lamgonglen Mangti Dangkubleng amadi Nisha Thangmaibangi sanaroi S Rosen amadi David Casey Ngaiteda center referee na unsporting behavior ki damak yellow card utki Taramatoi Shuba Manipur State League की Organizing Committee na thadorokpa fixture की matung ina FC Jalen Sadar Hills ngasi की match maithirbasu mathangi match sanabi kudongchaba piri match asida FC Jalen Sadar Hills amu hana maithirabadi sathariba league asidagi mapan thokragani league asigi hayeng nungthil pung ama makhai tabada league table da Nepal suba position takhiba Young Physic Union Lalambung amadi ahanba position takhiba Nerokwa Football Club sangaphongba sanagani Water Polo Manipur Water Polo Association na Sinduna Standard College Swimming Pool Kongbada Team Taruna Saruk Yaduna ngasidagi kuntra taruk suba State Open Water Polo Tournament hokre Hautopaki thoramda Hana Manipur University ki Professor M Dhaneshwar Khetrigao Kendra ki Hana MLA Weramba T.S. Nandakishore BJP Manipur Pradesh ki Vice President A.R. Khan Manipur University ki Hana Register Weramba Dr. R.K. Ranjan Amadi Manipur Water Polo Association ki President K.S. Khalendrana Thoram Mapusing Oiki Thasiki tang tara humdu pangthokadoriba tournament asigi ngasi ahubu numit ki sanakiba ahanba matchda Welfare Youth Liberation and Conduct Organization na Kongba Youth Organization Team A Kongba Bajarbu Gold Mapal Tareta Maitiba Piki ani suba match ki sanakibada Central Swimming Club Wangkai Ningtem Pukim Mafal Team A na Southeast Development Organization Center bu Gold Tarahumdoi Anita Maitiba Pikre Amadi Ahum Suba match ki sanakibada Welfare Youth Liberation and Conduct Organization na Central Swimming Club Wangkai Ningtem Pukim Mafal Team B bu Panjal Taramatoi Shinoda Maitiba Piki Hayeng ayupung mapal makai tabada ahanba match oina Central Swimming Club Wangkai Ningtem Pukim Mafal Team A amadi Kongba Youth Organization Kongba Bazar Team B ga sanagani ani suba match nungtil pung tara makai tabada Kongba Youth Organization Kongba Bazar Team A amadi Central Swimming Club Wangkai Ningtem Pukri Mapal Team B ga sanagani
ahum super match nutil pung ani tabada South East Development Organization Center amadi Central Swimming Club Wangkai Ningthem Pukri Mapal Team B ga sanargani. District Mangana Saruk Yaduna ngasidagi Kumbal Lampak Artificial Turf Ground All Manipur Football Association na sinduna Kunsuba Sub-Junior Boys Inter-District Football Tournament hokre. Ngasi ahobo numit ki sanakiba ahanba match Impal West District Football Association na District Sports Association Bisnupur bu goal ani sinoda maitiba piki. Impal West District Football Association gi mai papagi goal ani du El Kheljit amadi N Ingshan na match ki nipumari shuba amadi humpuni toi shuba minute chanduna match asi mai paki. Match asi da Impal West District Football Association gi sanaroi ai silari da center referee na unsporting behavior gidamak yellow card utki. Tournament asigi anishuba match ki sanakibada Impal East District Football Association na District Football Association Thawalbu goal ahum amada maitiba pikre. Impal East District Football Association gi mai papugi goal ahum madu KS Faruk Sahana match ki kuntrahum shuba madi nipunipal suba minute goal ani sanki. Atopa goal laduna TS Jameson na match ki nipumari suba minute sanduna match asi mai pakibani. Maiti oraba District Football Association Thawalgi amatangareba goal adu Dhanna Chandrana match ki mapal suba minita sanki. Match asidasu District Football Association Thawalgi S Rakesh da center referee na unsporting behavior gitamak yellow card utki. Hayeng match leiroi. Hana Minister Oiramba Ozoina sponsor Tauraga Ibodong Moirang Pokpak Kang Committee na sinduna Thasiki Tang Mari degi Kangkut Tara nito na group Mari Thok na Khaidokduna Ibodong Moirang Pokpak Sanglen Kangsak Kawada Sathariba Hangar Marshals Kendra Wise Likam Knockout Kang Tournament ki ngasi sanakiba match da Thangmiban Kendra Kangkut amadi Sagolbal Kendra Kangkut Panjil Mapan Mapal Kaptuna draw satkre. Hayeng match leiroi. Manipur hockey na sinduna thasigi tang taruktagi nupi gi team manga amadi nupa gi team taret punna team tara humdoi na saruk yaduna Kumbal Lampak Hockey Stadium da sathariba sahi taratrung makhagi taret suba men and women state level hockey tournament ki ngasi sanakiba nupa masagi match da hockey union liring bamnai kaina YCCIC kontha ahlupu panjil taruk sinoda maitiba pikre nupi masagi ahanba sanakiba match da Sai Gawati na Ideal Club Tera Bazar bu Panjil ahum sinoda maitiba piki. Nupi masagi anishuba match ki sanakibada Siwo Singjamai Wangma Khetri Lekaina Pham Yaiskun bu Panjil Mari sinoda maitiba pikre. Hayeng nungtil pung tara nithoi tabada nupi masagi ahanba match oina Ideal Club Tera Bazar amadi Pham Yaiskul ga sanagani. Anishuba match da YCCIC kontha ahlup amadi Sai Gawati ga sanagani. Nupa masagi match da Hockey Union Liring Mamlekai amadi SYUC ga sanagani. Thakachari boyai hauzik ngasi nongmagi oikiba aying asagi paw muk phamigani. Ngasi nongmagi oikiba aying asagi pawda ICAR Lamphel Patagi phangba pawgi matung ina ngasi gi khwaidagi sakiba degree Celsius 13.3 khwaidagi ingba degree Celsius 15.3 Nungshita yawba ising manilgi sang ayukta sada maripumathoy nungthilda sada humpunitoy oiki. Ngasigi nong sukide. Union Minister ahum ngasi Impal da thunglade. Miyamna bank ta paisa deposit tawba lakpada chawna khudong chadaba mayok nakre. Amadi sel gi awata sing yenglaga hayeng Guwahati amasung Kolkata dagi chama chati amadi lisingani tapi puraklagani haina state secretary onabagi sorna phungdokre. Ngasi gi ne ICB ni pisaba paw matang istaloi jare mijen ka bira punangko amuka hanak khurumjari.